Voin hi November ninga sang hi somni pakha zirtop ni ania mizo official channel clear tu lengai thatu zong te chi bai vek ule tuna chuan Myanmar news te kanom puang le do nani Chin revolution pol chu Burma sipai pakhatin azom Sun State mai wai khua IB 335 Burma sipai tanglai mek Chin mi Hawin lang private number 519703 chuan Chinland Defence Force CDF tonjang pol azom thu hriatani Hawin lang chuan Burma sipai hnoya thodu to lo wangin a thona mai wai khua chu asanin mipui veng him tu pol lama atangta ani CDF tongjang pola thupuang tu thangsuan mung chuan keini pol chuan tun din huna chuan CDM lut sipai tele police te loman kan la peve theilawa ma se mipui lama tang du anom chuan minron bepop theirengani lom takin kan la welcome range an du chuan mun him lama kan hruai thei bok ti ka soi duani tina soi Burma sipai chu asan tu Hawin lang chuan CDF tongjang pola chanchina ron hriatir wangin lom taka an la welcome thu CDF tongjang pol chuan November ni khan thu chu an siamani CDF tongjang hi Chin revolution pol som pasrin telkom Chinland Joint Defence Committee CJDC member anibok tin November ni khan demoshu Public Defence Force tele Burma sipai te anin kapa Burma sipai pali thin PDF lama mi pahni anin hliama PDF ain hliam zinga pakhat hi adin munna thawak lo ni nan soi kali miau chimlam khuam te chu Burma sipai ten lai puin an kap kali PDF le CNDF tangrol te chuan Burma sipai somnga chuang an that bok Sigang region kali miau chimlam khua na chuang na tu miau le chuang ko khua te chu Burma sipai ten November ni chundar som pahni atanga November ni thum chonudar ni thlengin lai pui mangin an kap de urenga chena in then khatan hala dor an roka thi ponom thu tua chungmi ten an soyani November ni thum jing dar sari le chan vela tangin PDF kali CNDF mi pui veng hin tu pol tang rual te chuan pan mun chong leibul lung herna khola inkul Burma sipai te chu thuang ni norin an beya silai lian le ate mangin an kap boka dar kar thum chuang an in kap ton ti hriatania nat miau khu a ku ni linpo ka hlum ani bok tual chung mi pakhat chuan nat miau khu a ku ni ruang chu mu ania Burma sipai hovin kho chunga bom an phum ti hriatani wangin lu chuangam ani lawa November ni chundar som pani vela tangin silai lian in anon kap tana November ni thum chanudar ni vel thleng min ka pani vermai silai puak ri kan hriat zat po chiar sen ani lo na chuang khoa mai chanau pang pakhat le kumu palam pakhat an thia chena in te po an hala mai khu po kan mu theya dor te po ti chin an roka engbu ruak ma da lovin an la fai ve kan ti na soi nat miau khua uchi petrol dora solar battery khol tele petrol te po Burma sipai ten an ru fai ve ka petrol dana tank kibula lai pui mu atla a ma se akang kai lo hlau ni in tual chung mi ten an soibok tual chung mi pakhat chuan jing tho main in ka ri bom puak ri kan hrema sa a jing kara lai pui voi khat an kap mana kho chung mi zong chu pui thiam school chunga an biru vekani ti na soi tun thlengin na chuang nat miau le chuang ko khuwa Burma sipai ten chen in rokin thilan ru chuaka an halbok ni hriatani kali PDF battalion tua thupuang tu chuan November ni atang khan Burma sipai ten na anin ka na tual chung mi pui veng hin tu pol lama tu ma hlia manom lova Burma sipai lama mi somnga chuang an thiani ti na soya November ni khan Sigang region kali miau nat chuang nat miau khobul kali gango motor kong puya motor pakhat chu PDF ten an din tira an din du lo wangin an kap zuya tuna kali miau sipai hmuna ommek major than nai na pui chu ka hlumani thu hriatani November ni thuma in ka na hian Burma sipai lam lai pui wangin civil pakhat athia midang pali an in hliama tlaidar thum vela Burma sipai ten nat chuang nat miau
chuang ko khuwa lutin chen in an suwa samba ka chuang ko khuwa chen in pathum an hal chia tlai lamdar li thlengin barmasi paiten chuang ko khuwa tanga ha khali kong lama lai pui an ka chu reng thu pdf lamin thu chu an siam bok ani nan cdm telaka action lak dan tur cdf in reldon chin state kan pelet township chunga cdm le nan cdm omte chu engtiang an chung thu rel tur nge ti chung chang dan siamani tur thu kan pelet cdf pol chuan an soi chu tiangang dan le hreiziak turin cdf kan pelet pola international law le kai hruena chin namdan te le human rights lama methiam te anom thu po an soi lang boka ministry of administration department working department zulzuya cdm le nan cdm list pon chuani huna cdm atel ten ma niming cdm list atel le tel lo an en chian angai thu kan pelet cdf pol chuan an soyani department of ministry lama hian cdm te chu nan cdm a in let le turin pressure an pethina chu tianga nortu department barmasipai council ming list te chu hriat ani to angin cdf kan pelet chuan an rem chan hmuna pianga chungmi te chu da thatan tum thu po an ta lang tel bok ani matupi mindat konga inka na thlenga cdf lam kumsom sari pathuma upa pakhatin anun na hlutak achan chin state matupi mindat kong mel somli le somnga inkara barmasipai le cdf mindat chu november ni thum chomathar som khan anin ka pa chomalamdar som pakhat thleng anin ka pani barmasipai ho lai puimu chuan cdf mindata kumsom sari pathum mi chu fuin anun na hlut taka chan ta ninan soi afa pa chuan a social media page ifa ten khati khopa kan dang chung che point dikna le sual in dona mi pui le sipai ta in dona mani nuna hlan ral thak khopin ral matonga itanga kapa imo phurna chui hlen ta e her vilusana nuna hlan zong zong te ang chin ifa pa hian chibai ka bu ka che kapa inena rong kal le thei to lo ifa pa hi min ngai dam don nia ti na ziak nge nge ani cdf min da thupuang tu ko ya man chuan kanin ka zo nu kan tolkir le lain lai puya puaka van duai thak takin kan pu hi afu pal hlau ani hi education department hnuai thok thin pension to kumsom sari pathum mi ania kan zawain lotel velo turin kan danga ma se tum lui tata aphur boka lai pui ka funa hliam anat ema wangin a boral ta ni tin khithit media a hrilani kan malama khian barmasipai tele mindat cdf te inkara inkana chuak le mai theini in ko yoman chuan soitel bok ani imf in a pek dollar makta duai zathum som sari chuang chu barmasipai council 10 anti chingpen barmasipai thu neina anlak don nai khan international monetary fund imf in covid-19 dole na turin myanmar ram chu us dollar makta duai zathum som sari panhi apea chu poisa chu barmasipai council ko ta alu nuwa abo mi mai ni in imf chu november ni li kha na soi chu kani chung tran puina sum chu myanmar ma thon ani atanga thariat chuang ni to ma se covid-19 dona le har sana to ke tran puina le chom dolna pek an ni le ni lo hriat thei ang maom lo thu imf thu puang tu chuan a soya tuna military council sipai sarkar chu do on san su chi sarkar nld angin langtlang sarkar an nilawa summan dan chung changa transparency aom lo ni na soibok covid-19 in venale dole nan imf in kumsang ni somni zun thla khan us dollar makta duai zathum somnga paruk chu first installment a apea chu sum nena inkung kain nld sarkar chuan myanmar cheng makta duai za aya tam contract project na thok zong zong in hriat tirna pek ni se ti chuan rem tia chu ba ka myanmar ram general auditor office point covid-19 ena inkai hnoi chanchin chu thlathum dana report pe chuak turin rem ti bok ani myanmar ram ta na us dollar makta duai za sari somni pariat sum chu khovel ram hrang hranga sumlak lu income nei tlem rama hrisel na ta na mang tur le covid-19 na wanga chung ko har sanna ta tanpuina na ti ani thu imf lam chuan an soi ani ma se barmasi pain thu neina anlak nuwa eng report ma chu om to lova report nu nung ber chu
NLD sarkarin January somni pakua achua chau khani in kutkor mai tuamna le damdoi te layani thu ata langani chu wangin tu hnuwa chuan IMF lamin thu neina la tu Burma Sipai Council chu tranpuin apechun zom to lo ti hriat ani anu kharnan Myanmar lam mi zau nautena min ong hlai zirtirna ideology kan zirdu lo zirna tluantling intellectual academic azir thei hun zirlai ten an hak hle ti an zia hi ian siar chuak te ang Myanmar ram hun sang sanga Burma Sipai ten mipui sarkar thlantlin an paithla mipui ten thu neina an pong lak du lo na lan tirna le Burma Sipai Council sarkar dodalna asan chho em lai takin Burma Sipai te chuan khovel hriata Myanmar ram hi remna le muana hnuaya pa ngai takin sarkarin rel bolna an nei thein ti lan tir ni om fahranin an mai phi faina November ni khata tangin school zong hong le tura thu pek chu ani tunlai takhi Myanmar ram chung khoi mun ma hi aral muang lova mi puiten ma ni khuwa le tuite chu sipai poi khoi ching ho laka inveng him thei turin PDF Polandina akha to kin silai ri le bompuak ri thleng renga ni tin kan hria thin chanchin thara ro chu ram chung in do thu thang ania Burma Sipai ten khuan hala mian mana poisei lo mi pui chu ti zat an mana an ka phlum le ta ti hi ani chu tianga an boiluai la in Burma Sipai Council sarkar hnuaya Education Department school te chu kumin sang ni somni pakhat sang ni somni pani academic year chunga cholkar som pali chau zirna huna to laya cholkar som pali chau zirna huna to laya cholkar som pali dai syllabus siamin school hon atumta ani ram boya wangle COVID-19 ripuileng tho thumna that uefa wangin school ang kai trantir July ni ko khan zirna school zong chol lai lo kalo ni to boka tuna ti luina in November ni khata tangin school hon luitir an nia zirlai school lu tur anom manglova school pakhata no pangsom ni po kaltling anom lova Shigang Magui Rawadi Chin Kachin Kayin Kayer San State te chuan zirlai kalmu mal anom lova Burma Sipai sarkar ne na inka haina nei mek Arakan State aero ankal thade uthunga Mizoram thenom Chin State a chuan pakhat ma school ankal lo ti thu don ani tunang ram boiluai le Sri ra zirna hun tlem te chau om to nuwa kum khat zirlai cholkar som pali chunga zirchu thiamna tluantling tak quality assessment and qualified education chu an nei don lo hrim tin zirti tu basic education worker union steering committee member chuan asoyani zirna lama mithiam ten zirlai te world class education nei tu matran anlak laya annin exam chuak tur chau by heart system hanga zirtur thluaka thunlui zirtir na mayani anti Burma Sipai Council sarkar hnuaya hian zirtir tu mi nuai li velan oma chung zinga mi nuai ni vel chu civil disobedience movement CDM an nei awangin an hna an chol san meka zirtir tu tha ain dai lo hleya Burma Sipai Council sarkar ena kalpui mek zirna kalphung hi chu hanchik ma ula saptonga slavery education kan tiang chi an sipai sarkar na ro rel khol akal thei ram tilan tirna man ruam mai ani chu wang tak chuan Myanmar ram chunga student union Myanmar zirlai pol Burma MZP ten an boycott pha rengani tuna hian sipai sarkar du lo na ran tirna dodalna revolution akalvung lai takan hinghengeya zofa te chenna Chin State Shigang le Magui region a chuan Burma Sipai ten kanmi te tha chimit vek tumin genocide policy an kalpuya mai thal silai chau hum thei nam pasal tha CNF CNA te chu ram khat in do na chuwa chawa an man thin ral thuam lian tham howit zerlai pui RPG tank baka an thian tha Russia Sipai ten hena tanga an lei jet fighter le helicopter me mangin bei puyan thla kani tlema mun ral muanga kan ngai kol ho tamna Rangoon le Mandalay tak ngela po June thatira school an hon tum ain November thla chuan school lut enrollment rate an tlem jok ani an zilai cholkar som pali syllabus te chu school tina thon chu ani towa February thathar kumsang ni somhnia promotion exam bo seitura duan ani tin Burma Sipai Council ho ruat Director General of Basic Education Department chuan asoi
school hon le hun November ni khata hian rin phak bak ain school kalan tlema Burma capital ni pi doa sarkar hnathok tamna khuwa tak ngel po school kalan tlem hle chuti chungchuan do le thudik lo hliran puang thina military council ta MRTV le MWD chuan zirlai school kalan tamlu tuk thu zakmi lovin an puang ani Myanmar ram zo fa te hi zirna ngai sang tak kan ni hloma an mani phak to ka theiang anga zirna kan nei kan don theinan thei top kan chu ve thina generation z ho zinga chuan world class education dong pha ram chung le ram pon Khovel University thatak takatanga intellectual mithian chortlak tak tak kan nei ve tanul mai ani zo fa te zinga nu le pa te po an hoi zau to a kan fa te thiamna tak tak po chuak thei intellectual academician chersuwa kan tumta zirna education hi kan du thewa hriat na le ngai tu na lam po chuak thei ni lawa Burma sipai ho rorel khol akal tuan theina na amhinga zirna kalpui tok lekhi kan du lawa zirna ina mamo bermi hring nun pum pui ma son nan le than chona ta na ngai tu na thar le kan tang kai pui tur chersu hi kan ma son na turani tuna Burma sipai ho in school lu turati luina hi kaini chuan school kal hi a thalo ve kan tingai lawa hripui le ram boi kara hriam threile silai muleng kara kan tu le fa te monom lo taka an kho savel tur hi kan ngai ngam lo wang mai nia sipai ho in zirtin an pek tur chu min ong hlai ideology bak ani don si lawa sipai lam tran em te ngai tu na hi an ma thlir zaw lawa khotlang thatna a thlen hek lo ho u kan puan ven isoi chingang u mi puitan hun tha aron her suak le nge yanga chu mi huna chuan ram le hnam tan kong thar sial tu mi thiam kan cher suak to zo kang tin an ziak ani ole khati zongkha Myanmar chanchin thar kan puan theide chu ania Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te in zawaya chunga kan lo me